kasasaad, takas kintadan asawa. Himjak meten mapawilan tuirik na. Kitidin ni manugutak asikakin siyak ti agsarat. Ang buklat tanuan niya't mapasama. Apanta jayse winsi napapasta tragsak idatun kutoy puso pagiken kararuan mapanta jayse wensi kanan namin taliaya ignam ken daytoy ignahan isudat nagsabay. Kung kaano mata nga mailimit ta, di ka na yun na panagsinarap ta. Aglan na makumangan walat makakita. Inhalag labis met pinikukin ka. Agrigatin ti kasasaad, takas kinkadan asawa. Himjak meten mapawilan tuirik na. Kitidin ni manugutak asikakin siyak ti agsarat. Ang buklat tanon niya't mapasama. Mapanta jayse wensi napapasta tragsak idatun kutoy puso pagiken kararuan mapanta jayse wensi kanan namin taliayan ignam ken daytoy ignahan isudat nagsabay. Mapanta jayse wensi napapasta tragsak idatun kutoy puso pagiken kararuan mapanta jayse wensi napapasta tragsak ignam ken daytoy ignahan isudat nagsabay. Thank you mga friend for watching. Maraming salamat po sa inyong lahat.